Повторно си во Сегет, повторно во оваа сала, еве какви емоции буди? Pa sigurno se lijepo vratit u Seget. Ovdje sam doživio puno lijepih stvari. Imali smo dvije super sezone, pogotovo ova zadnja, druga je bila baš super, tako da dobro, sigurno su neke emocije, ali sad sam tu s Vardarom, igram za drugi klub, to je normalno i imam svoje ciljeve za sutra. Утре влегувате со 8 голови предност. Доволни ли се за Келн? Iskreno, u ovih 10 dana do utakmice nijednom nismo pričali o razliki 8 golova, tako da mi smo došli sutra da dobijemo, znači ko da je utakmica za sebe, tako da ona utakmica u Skopju nije bila, jer samo tako se možemo nadati da ćemo biti uspješni, da ćemo ići u Köln. Ako ćemo razmišljati to šta je bilo u Skopju, mislim da smo već izgubili prije nego se utakmica počne, tako da naš cilj je sutra da dobijemo Seget. По онаа атмосфера во Скопје, ја знаеш